ngasi phongkhiba tongan Manipuri sifungsingdagi maruoibi ipausing myamna thamjagi ahanbada classroom da Maheiloi Nupimacha ama leikhidre Madhya Pradesh ki Indore lebi school amada kahen ingbana maram oiraga masagi sei 13 rom surabi Nupimacha ama heart attack torakpadagi lekatnaba ngamdana leikhidre haidi official singna phongdorakhibagi matungina leikhidre Nupimacha adugi maming Rinda Tripathi kawi ma class 11 tamlibi Maheiloi ni thaudo ase haukiba yumse kisa numita thokibani Republic Thoramda Sarugyana Bidamak Satakiba, rehearsal amada marks Yokibani, rehearsal Sataringaida, Nupimacha do Kongo than one Tarakivani, Kudakti School Authority na Rindabu Hospital, Pukatuna treatment Satanabonaki, Hospital the CPR Toduna Nupimacha do Vocal Tana Bonaki, Adomanama Hospital, Yorotringida, Nupimacha do Sikibani Haina, Hospital Authority Makedi Fundurakli. Leikhidre Rinda mamang matamda asiguma thaudo amada thokiba leite adumainama ka hena ingmana mara moiraga thaudo do thokiba iramba yai haidi hanasu pawusna makhatana fundurakli makasa tarak poina to papawmana sit humfu makta Naga People's Friends ki candidate thadopangam azo ninu mathang tha kungatreta pangthoknaba sem sariba sit humfu le Nagaland State Legislative Assembly mikalda Naga People's Friends NPF ki oina sit humfu makta candidate thadopangam haina Party chief Azoni Nuna Fundukibu Luina candidate Sing Putuna Bohonabada, Hodongsa the Bakamayu Narihadi. Palmi Singi Mamang Wangang Laduna, NPF Kilusing Basin Makatana Fundukibida. I hogi party is Panka Henelita Bama, the Masida Yoriba, member Ayamba, Masana, Susanum Zeragi Hingmangtani. Masina Maram Werega sit home Pumak the Medip Tadona Bohonabada, Hodongsa the Bakamayu Narakli. Housing in a party is in a sit care, the Makuki made up Tadokadagi, having Matanga, Sab Pirip Amatalaboratri, Adobo, sit Kuntrada made up Tadonaba Pandamlay, Adobo, Masugi Sab Pirip, the party leaders Singamadi, legislators in a Logan Hari. Regional party is in a Mikal Mawang, the Atopa party singers at Minava, Sam Sadan Lake, Adobo Naga political issue Matanga Tabak Tauridava, party singers at Minaning Wapin Delete. NPF matam sana sa inaduna laglaba Naga political issue lusina na buhonabada miyeng thamli masina maram oiraga handa chemical asi loiraba matung miyamgi khongjang hanadagi hena kan khalakpiana lei haujik state asida leiriba lenga si NPF NDPP amadi BJP punduna United Democratic Alliance ki lengani NPF na haujik leiriba apunba lenga asida ahenma miyeng thamli amadi UDA government amukana lakang labadi Naga political issue solution ngamgani haidian su paushna makatana fundurakli makasa tarak poina to papawmana MPCC ki president Kemega Sandragi mathakta kaksing police na FIR lokatkre Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president amasum Wangkem Assembly constituency MLA Kemega Sandra amasum Khetremeyum Kennedy ki mathakta kaksing police station na false information report FIR ama lokatkre FIR dugi number na 11/01/2023 ni salibitha sigi kungamathoida ASI Govinda case kaksing PS na kaksing police station office in charge the tharakib report amagi matung ina FIR du lokathibani wakat adu pallibu wafam singdi kaksing police na salibitha sigi taraga tarukta palel dagi drakpaki madugi tuan case lokotana thigatpigi thabak sa tharingaida MLA Kemega Sandra Masung Kaksing Dagi Khetremeyum Kennedy Koba Miyoi Sing ASP gi office talaki social media ra thengnabagi matungina Mega Sandra na ASP office tagi thoklaba matung press meet ama pangthoki madudra ki case ta thigaliba mangona karigum wafam amata khangalam ki balaiti drug phabagi case tu akan mamongna thigatpagi thabuk sa tharingaida thawong aduna khudong sa daba thokale madudra tana war on drug ki mayok ta pam da wafam kya phungdokhi balaki Drug Mari Lainana Tigaliba do the sound of Kudongsa the Patokali, Kaksing ASP office building the Pangtokiva press meet adu Wakalak Liba, Govinda Kangalamba Lakiti, Maramaduna Taudo Shigamari Lainana, regular case Samalakatuna Tigat Pinaba Hajara Kibani Hadianisu, Paus na Fundurakli, Atopapa Madanamo, Japan COVID policy come talk to the marks his another Meet Hadaki Horagani, Zapalagana COVID-19 medicals. Classification gi matung ina English ngani ga kundagi mark seasonabagi sana kang lona do hongdok tuna indoor amadi outdoor da mark seasonaba me thagi angan saktagi tokpa horagani haina lebas gi prime minister Phumio Kesida nang si phongdorakre laina makalasi flu amadi tuberculosis amadi SARS kamana ba thakta le haibagi classify tawdun ulagani haidi Kesida na laga ki
ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔꯗ ꯃꯥꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭लेꯁ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟ ꯀꯩꯔꯣꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯁꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯁꯤꯗꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯛꯁ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯏꯪ 2020ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯌꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯂꯩꯍꯧ ꯇꯧꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯥꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯤꯡꯕꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯥꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯄꯥꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭लेꯁꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯦꯒꯅꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯤ एजेंसी फंग अतोप मरुब पावमना मर्सनरी वेगनर ग्रुप रशिया कॉम्बेट ऑपरेशन चथबद मतें पांग यूक्रेन की सैटेलाइट इमेजरी पीरमबगीदम यूएस ना चाइनीस फार्म अथिंग थमख्रे हाइना मीडिया रिपोर्ट रिपोर्ट संसा तियांगी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौब चाइनीस कंपनी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट अथिंग थमख्रबा एंटिटी तरागा तरुक की मनुंगदमनी स्पेस टी सैना हायरगजु खंगनब फार्म अदुगु ऑफिसिंग बाइजिंग अमसुम लुशनबार्ग सुलै वेगनर ग्रुप ना यूक्रेन की लान अदुगिदमक रशिया फाइटर लिसिंग क्या सप्लाई तोखी हैना बीबीसी की रिपोर्ट हाइरी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ना स्टेटमेंट अमदा हाइरी मदुदी स्पेस टी सैना रशिया बेस तौब टेक्नोलॉजी फार्म अम ओइरिबा टेराटेक्टा यूक्रेन लेबा सिंथेटिक एप्सर रादर SAR satellite imaging पीखी यूक्रेन वेगनर की कॉम्बेट ऑपरेशन सिंह हेना खुदोंग सानबगीदमक इमेजिंग असि लौखिबनि हाइना स्टेटमेंट अदुदा पनखी डिपार्टमेंट स्पेस टी की लुशनबार्ग बेस तौबा सब्सिडरी बुसु थिंग थमख्रे अथिंग सिंह अदुगी मथक्ता यूनाइटेड स्टेट की इंटरेस्ट सिंह नत्रगना प्रॉपर्टी सिंह एक्सपोर्ट तौबा नत्रगना पेमेंट सिंह टारगेट तौरिबा एंटिटी सिंह दा ट्रांसफर तौबा याररोय हाइनसु पाउसद मखाताना फुंदोरखली ओइरगलिबा खोंथांग सिगी मतंग स्पेस टी सैना की मैकेदिगी वाफम अमता फोंदोरक लेथ्री रशिया की मिसंग अम ओइरिबा सैनाना यूक्रेन की लान की मतंगदा न्यूट्रल पार्टी अमोइना उहनना बहोनदुना लाक्थि रशिया ने यूक्रेन लंदारिबा दुबु कंडेम तौ हाइबा यादबगिदमक सैनाबु यूएस अमसुम मिसंग सिंगना सही थांगदुना लाक्लिबनि स्पेस टी सैनाना मसिगी वेबसाइट कंपनी कमर्शियल SAR टेक्नोलॉजी फंगनमदा लमयानबे कंपनी कंपनी आर्ट की मफम खुदिमक की SAR इमेजरी मलेम की मफम पुनमक यूजर सिंग फंगनब पामी स्वाइदि लोशलक पोइना तेंदक पांग तंग मैम थमजरमगे थोंगाइनबदगी मियोइ मरि सिरे झारखंड की पलामू डिस्ट्रिक्ट का नथौदुना लाकपा गाड़ी अमना थोंगाइरमबदगी यामद्रबदा मियोइ मरि सिखरे हाइना पुलिसना फोंदोखरे पलामू की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदन कुमार सिन्हाना TPI दा फोंदोकपगी मतुइना थौदोदु ngara नुमिदांग वाइरम स्टेट सिगी कोनुंग रांचीदगी किलोमीटर 130 रोम लापना लैबा नौदिहा एरिया दा थोखिबनि SP ना हाइखि मखोइना फंग पाउगी मतुइना कन थौदुना लाकपा गाड़ी अमदा थोंगाइनरमदुना मियोइ मरि सिखि leikhidre अदु थौरम अमा यावरिङैदा चका मरी पान गाड़ी अदुना थोंगाइरंखिबनि हाइना फोंदोक्लदुना माकना हाइखि हौजिक अकुपा पाउ ngairi साइदि दुगा हौजिक कुइनदि म्याम पाउस मतांगसे लुसिनजरगे मसु म्याम पुनन अपडेट गामिनसि